و نهایت یافتم همون اپاراتی نون تیارکنی را. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ابزار 07. امروز ما قرار داریم در ازبکستان در شهر قوقان. بسیار کس از من پرسیدگی بود همین اپاراتی نون ایک جویم چخیلی نرخی نباشه. درباره همین پورا معلومات میتیم. این ویدیو را این اگر شما نون بایچی باشید یا که نون کتی سرکور داشته باشید برای شما است، یا که کدام شناس داشته باشید نون بایا، همین ویدیو را پرتافته مانید برای که خیلی و یاد سبوکی است. یعنی خیلی که دیده استادین اینجا چند نمود اپارات هست، همش همین نونه یعنی زباله میگیرن اینجا را میمونند. این تو خورده یک تاش پهن میکند، یک تاش او چک میزند یعنی پچت میزند. در کامپلکس چند چیزاش هست، یک تا فهمانده ابزار میکنم تماشا کنید. یکم بردارو من این اپارات سه تگه یعنی سه نونه تیار کرده میگیرد. دو تا سیلیندر دارد، یک تاش پهن میکند، یک تاش اما پچتش میزند و خودش توک کتی 220 ولت کتی تو کار میکند. این بسیار توک نمیکشد برای که یک موتورچی که مای داک دارد فقط ماینا تو خورده میتید. مایناش باشد چرس کمپرسور کار میکند، یعنی میتونید یک کمپرسور تدین کرده کار فرمایید میشد. این خودش بردارو $400 به کمپرسور. یعنی درون این چی هست؟ یک تا پچت زنک، یک تا خیلی نساتکی که پهن کرده میتید کو انا اون دارد و ایمینا با подписчикои ابزار 07 ایمینا подписчикои ما باشد. اگر یک تا من این запчасти من این میگه بسیارتر من اینجا سوختنش ممکن برای هوای یک تا از نام شما بیاید پدرکه میکنیم همین запчасть و یک تا دیگر ремонт. وقتی که ремонт کند ایره میمونه. یک تا ремонт کتی ایره برای подписчикои شما پدرکه میکنم. گفت وقتی که مراجعت کردین ایمینا اینومی ابزار 07 فراموش نکنید. نرخی $400 سه تگه. خب انا این باشد بردارو این 6 تگه. یعنی در این اپارات یک کس کار کننده میشود، دو کس کار کننده میشود. مثال یک کس من اینجا میشیند همون زوالا را هر یک تاش به مونده میگیرد. این تو خورده من اینجا پهن میکند، بعد پیچت میزند، گلش میزند، تیارش اینجا یک کس گرفته میگیرد. فورد اگر یک کس کار فرماید نمیشد. چخیل برای که من اینجا شبینید من کار فرمودنش آسان کرده موندگی. من اینجا گیریو میکنه کنوپکا، من این ولتی توک نشون میتید، من این ریگروفکش یعنی تو دادن همین ویا چی میگه دیسک میگه پولیش دست میگه همون چیزا ریگروفکا کرده میشد. یعنی سکورش بلند تست تو خورده هم ممکن، اوست تو دادن هم ممکن است. همونجا ریگروفکا کرده میشد. اوستتر ده میموند یک کس به ملال کار کرده میتوند. این یک ساعت با 500-600 تا نون تیار کرده میتید میگه همین صاحب اپارات. و حاجی چخیل که دیدستین هر نمودش یک تا موندگی میگه که ما اسپید نمیکنیم، ساخته تیار کرده دستافکا کردن با اسپید نکرسودیم میگه. همون نون بایا بسیار ضرورتمنده که کارشون آسان میشد. هم کارشون آسان میشد، هم چی میگه همون رزمری نون گلوش همش یک خیل میبراید. یک طرفش ایستون یک طرفش اصول نمیرود. یعنی همین موبایل از بالا را موندن همین خودش توغری میکند، پهن میکند، گل میزند، همون پیچتش میزند، یک خیل رزمر برآورده او چی ده تندور به زدن میگیرید. خب نرخی این اپارات برادرو نرخی خودش توقع $1050. گفت که اگر اینامی شما گپ زند $1000 به میتیم گفت به کمپرسور. اگر کمپرسور کتی باشد کمپرسور با قوت میمونیم برای که این سه سیلیندر دارد. یک تاش مثال اون پیچت میزند، یک تاش گولش میزند، یک تاش پهن میکند. اگر
ҳамин ба якта вай кунад, яъне компрессор хушк карда тиҳад, $200 компрессор хушк карда метиҳад, мешавад ки $1200. агар форад бародаро холи худиша $1000 ба мегиред, компрессор худтон мегиред аки ҷое ки боша. мисол худ модаям пурай компрессор, як компрессори мисол 50 литрами 80 литрами мегиред, кор фармуда мегиред. инам 220 волт кати кор мекунад. дар комплекти ин бародаро мана насадкаоша бинед, тамошо кунед, ҳама запчастош ёфта мешавад. мана ин насадка, ин сеттага бошад сетта, дутага бошад дута насадка ва мана хеле печатое ки ҳамаш ҳар хел гул дора. мана ина мега ба Тоҷикистон заказ шудаги, мана ҳарфи ш навистаги. ё фармоиш медиҳед, худшон ба фармоиши шумо ҳамин хеле печатора тайёр карда метиҳад. лекин дар якта агар аппарат хариден, ҳамин печат дута дар комплект мешавад. чӣ хеле гул форад. ҳамон печато то размери 10 мешавад. мана ин размери 7 бародаро, яъне размери 10 мумкин мана ин, мана размери 10, диаметраш 10. ин калон бошад ва ё алоҳида нархе. ин барои чӣ бугоен? Калонтарош барои фатир мекунанд ку фатирҳои калон мезанад, барои ҳамуно ҳастанд. ва ҳастай мана ин варианташ 2 силиндра паҳн мекунад, печат мезанад. ин бародаро ранги ҳам хел кор мекунад, лекин 5та зувола мемонад. инам скорост дорад, ранги ҳамон кор мекунад. болош мана ин болои MDF ку чӣ мондагӣ, чӣ мега, нержавейка, материалаш нержавейка, занг намезанад, ов бошад вай шишка намешавад, ягон чӣ намешавад. барои ҳавай ира 5тагаша хуб нархша хати компрессор бошад $750 гуфт. агар бе компрессор бигирен $600. барои ин компрессор майдатар мемонад. ин ба 80 литра монад, ин ба 50 литра мемонад. $700 5тага, соаташ ба 400-500 та нон тайёр мекунад. агар скоростша чанқа баланд карден, тезтар кор мекунад. ана баъд мана ин бошад, инам ранги ҳамяй, фақат ин болош полни ваяй, яъне нержавекай. нархаш нархи ҳамуай. ба астай мана хели 5тага, ин мобайниш фақат ҳами таги ҳамир чиай нержавека, дигар тарафош MDF ай. нархи ин $550. ин $50 арзонтар. ҳамира 4тагашам ҳаст. мега ки усто бисёр ҳадоиш 4тага мега. 4тагае ки мана ин размери нон то размери 35 бароварда метавонад. ин ҳамае ки чихел ки гуфтам, ҳамаш нархи худаш бе компрессор. бо як бори дигар гап мезанам, комплект ба фақат ҳамин дутага бошад, дута насадка, якта печат, якта дигар мани хели гуло. мана барои фигура додани нонҳо чанд намудош ҳаст. яктаги ҳамин хели метиҳад. бинед чанд намудош ҳаст. любойша вибр мекунед, якташа метиҳад, якта печат метиҳад, дута насадка метиҳад. баъд компрессорош алоҳида ва чӣ хеле ки гуфтам, кадомша бигирен, яктаги мани хели запчаст, яктаги ремен, имина барои подписчикои мо метиҳад. нархи ин $550, нархи ин $1000, нархи ин $600, нархи мана ин бошад, инам гуфтем нархи ранги ҳамуяй, инам $1000, мана ин $400. баъд касоне ки дар хона мекунанд, ина яктагишам ҳаст. бинед мана ин бе ток кор мекунад, фақат компрессор ба соединӣ мекунед. якта мисол барои хонада касе ки фатир мекунад, ҳамунода мешавад. компрессор ба соединӣ мекунед, бе ток кор мекунад. ана манзил дар Ӯзбекистон, дар шаҳри Қӯқон. телефон барои тамос дар таги навор. занг мезанед, ино то каргоя расонда метиҳад. яъне карго аз Тошкан меравад, то Тошкан расонда метиҳад. ай Тошкан
карго фирмаҳои карго бор мекунанд бора ба душанбе ё ки истаравшан мебаранд уша хутон гап мезанед қатъи фирмаи карго яъне килош ба чанд сум мегирад хутон рафпулиша метиҳен ино то тошкана расонданаш бесплатни ё ки то границаи тоҷикистон яъне ки дар қоқан дар бешарқ яъне тарафи конибодон ба граница аст то ҳамунҷа расонда метиҳад хутон мегирем мебарем даставка ба тоҷикистон намекунад даставка ба карго ё ки то граница мекунад номеро дар таги навор занг зада муроҷиат кунед ва ҳамин видеоро барои нонбойчиҳо партофта монед видео фоидаовар бошад яктаги лайка фаромӯш намекунед ва чӣ хел ки диден ҳамин аппарата хариден 1 сол ҳар якташ ба 1 сол гарантия дорад ва ягон запчасти зиёдӣ дар кор бошад ягон ҷояш вайрон шуд ҳама запчаст ёфта мешавад то 1 сола истифода бурден ягон ҷояш вайрон шавад ва ино соз карда метиҳад барои дастгиритон ташаккур лайка фаромӯш накунед дар канал нав бошед ҳатман подписатсия кунед саломат бошед